Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization hitu Giant Hills hapok kejingelam ubak kijot niang President bat ubak Wan Bun and the current General Secretary kehitu Central Executive Committee kila kentu ya kipat ba bakim day ban siu syakitol gate kibadan Hayalong West Giant Hills District bat halom snong East Giant Hills District. Gani gajing kentu kaseng ya kipat ba ka long hadian gajing jurip ya ka National Highway ke Bahin Rio na do jowai syado rata cera hakabala lap bagi company ki bapentrai ya kani ka surok hi kimpat dap bantrai kat kum balamang. Ka organisation ka lapru bandang syempor ban penbhai ketika surok barok silenter bat kala benrap bakat kum ki kendon ka Ministry of Road Transport and Highways la kedau baka jing siu syakitol gate kadai halor ka nongrem ban maramat ya ki jing sneu ka surok Henry kat kum ka jing lap ka organisation laong ba barok silenter ka National Highway ke Bahin Rio empat ya hap ban syem khajna na ki kali ki bapendon kami ka ni ka surok bara ka jo kapor ki nong penya jong ki tol plaza ru kimla ban penbor ya ki banyak kali ban siu habaka surok empat bah balada lek jubor ki banyak kali kila ban ujor syaka Ministry of Road Transport and Highways. Di penpau di Malaysia cur bal dari kajing kram khajna mereka tol gate kebenaran nanti bo Yalong kadang boleh bagi persyak yang dari kajing kram khajna yang kali balik bawan lalu kali kamai kali riusimen berkutat datar kadang boleh bagi persyak itu dari kajing kram khajna kalau ba hado bentak resmi nak kalian ga National Highway Authority of India kambala ban kala Aish contractors company berpetri Surong National Highway 6 andre ngilam wisam ba hado bentak usurok udah melongsor orang petang pun ki jaga ba ki potholes dan lap sebutli pothole yang kai di katung rules ki jaman Ministry of Road Transport and Highway ba hidup ini tol gate di tol plaza kiba sim khajna bakram khajna dan kali bayar yang balik bawan nadu kali kamai kali riusimen kal laptha batla hukum ba kimbit ban sim khajna dan tol tax kali tak do ba usurok u long surok babit babiak ban leban wan namar ba yakini tol gates dan di tol plaza ka Ministry of Road Transport and Highway kalau IJP bakin bo yakini nak pentaban maintain ni penbah di usurok de halor kali ngomong bak sarkar India lemba ka Ministry of Road Transport and Highway ka INOC ka permission yakin National Highway Authority of India bandar bo yakini tol gate ban from khajna kali kadang bakal penbah usurok Henry takum bejingi juni National Highway 6 nado na Jawai sanduk sya rata sedang malidor uni suruh umpat bit dari umpat i hayam makin from khajna makin suruh dan long usor orang dan bentar uni suruh di iba umde suruh rom dan bentar bala aw lagi sendau sudah di kalau beli nolen bisa persiapkan ya ketika jingkrom khajna yang ketika tol plaza dan buat sedang Yalong pada sebab itu bang akhirnya ski lada ketaya sedih ba milan i ba lembah ka lembah kebon ba kini ki kontraktor ba sim yang kini tol plaza kila sedang ban krom khajna kali bata habagi persan man wan cintik bagi penya kalau benar-benar ki krom khajna kat ba usul bat kimla ban ba ado bentar ki ada ba dah ba ong ba ya usurok kila askubil company ban maintain ban mahal usurok kat ba yang betul dia dan betul plaza la ai ban sekali company di ni yang sengi dawa ba nak ni betul plaza ni kontrak company ni boyo ban penyanyi ni betul plaza ba kim bit ban sim khajna ni sim tax dan kali kat ba usurok kimla ban tak ada bakin dan penbahau dan yang usurok yang kena lebat but sekali ban ka ai ka kada usai ba kimla ban penbor ya kidung dan ban siu khajna ko ko lagi ka ai kada usai lana unang le ban uslo ba uni surok benya ngi benar kamal kasni unang surok ko ba khar orang surok umpat ya ham ngi kimla ban penbor ya try kali bakin siu coba ya mereka tol tax di ini dia kasih nginom conflicting yang boleh dia ni buat ngin lada kini lek benti kini nong
teri ini kontrak yang company ke shipping di Victor Plaza dan yang sekapati yang ini ke Jawa Johnson. But ni I can touch Ministry of Road Transport Highway but National Highway Authority of India panile yang berdepan ship action yang dimiliki company bang ship jubor yang dimiliki tol tax halal ba usurah ulang usurah bakal kurang umbat yang mungkin kurang yang mereka baik. Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.